Kila mwalitumika kuile kazi akia nimpatie pesa zake. Bose, mbona kwa mie peke wengine hawako? Wewe kia nikupatie makuta zako na mwingine akakuya na mpatia makuta zake. Wona tokea wapi? Bose, na mimi nilikuwa mkazi. Mimi njoo leo nilikuwa mbele nijuto hawezi nikumbuka sura. Haina shida. Kama wewe njoo ulikuwa kule mbele, pita mbele nikupatie kwanja $5,000. Afande, aba njo benye baliba kwetu. Nye wote muikale chini. Hii boss, kumbe tuko ba mwizi. Kwanza nyesta wafunga. Ndabaua juu ikwe fundisho ku wengine. Afande, vraiment mimi siko mwizi, uliza na hapa wengine. Ni jutu nimewakuta hapa, mimi siko mwizi, sikukuwa nabo vraiment afande, baulize. Ndio vraiment, huyu atukukua naye kwa ile mission. Kama kukua nabo wende basi. Lakini dadi, swenjo uliona wale walikuwa kwenu. Huyu ulimuona? Yeye njo alikuwa mbele. Yesu we, wanikimbie. Nimewaponyoka. Ile si ni maiti yangu pale. Uwe.